Selam cemaat. Siz o'zingizning qayda ekanligingizni bilasiz? Ochdan qotanmag'ayman men qar. Nalishkim qolmadi cemaat. Kartadagina o'xsha boraymi? Ham problema shunda, bundaqa turklar kartani qabul etirga yoratmaylar. Tege karta bilan to'lay olmaysan. Yo'q. Hammalarga birni deb ayirmasi yo'q. Sen anda 200 liralik olasizmi, 300 likmi? Yo'q qana men sen aytayım. Bu bir problema. Ikkinchi problema bunda kafelar yo'q men sen aytayım. Bir jumli kafe yo'q. Nindi rayonga kelib ekanmandir men. Men hozir Istanbulning Nindi rayoni ekaningda bu. Qisqasi jamoat Osmonbey degan metro stansiyasi qirindami. Yang'ina ko'pdan tug'ilgan Sadriy Maqsudiy uramidan yurib oyqab chiqdim. Hozir kafe topmoqchiyim. Kafe topib bo'lmay. Kafe topsang to'lab bo'lmay. Har bizning tub maqsadimiz borib boshda dollar olu. Anlarsın dollarını liralarga ko'chirib. Kesamda 3-4 lira akşam var. Dollarlı yüzanermi hazır cemaat? Hazır cemaat. Metro stansiyasına boramiz da İstanbulning ikkinchi yog'ina chiqamiz. Anda o'xshoqlashaqmiz, hammani liralarga ko'chirashaqmiz. Anlarsın bayram boshlanacak endi. Oq qarvizlarni şey ekan 24, 125 so'm chamasi. Bir video esga tushdi. Birsi "Abay gel dedi. Chaqirayndi birsi ulab o'ta. Big tamli qarviz tegisi bo'lsa de yorib ochib ko'rsatdi, oppoq. Kunyoning jamoat sirri quyoshsiz. Menimda kunishi sizda yo'q, lekin problema bilasizmi narsada? Problema video tushirganda. Videolar bek motor kelib chiqmay, mana quyoshli kunda tushirsang, shunday motor, shunday jeta kelib chiqaydi men sen aytdim. Hamda kunni tushirgandan so'ng videoni birozgina svetokorit etarga to'g'ri keladi. Jamoat bunda bir o'zinchalik bor. Ramazon bayramlarida metrolar, avtobuslar, dengiz avtobuslari barisida bushlay. Birinchi mayda boshlangan edi, kecha ishlaydi, bugun ishlaydi. Rahatda endi. Bu big zo'r plus men aytsa. Bu endi iqtisodga da shunday big zo'r plus. Kishi ida o'tirasi o'rindaymi? Qoyada bo'lsa borashaq baribir. Tug'anna borib qaytashaq. Biroq qo'noqqa borib qaytashaq ham u hechsiz anda ko'proq o'xshat o'zdirashaq. Proyezga qaraganda. Savdo yog'idan turklar big aqlli. Şep. Porter yopiq, dövizlar yopiq. Nesta shep bo'la. O'tirib yilab bo'la. Bu bir variant. Har tong bir necha yerga dövizga kirib qarayshaq, biz mening 13 dollarim bor jamoat, men bek boy. Shunga ko'ra shu dollarlarni bo'lsa da alishtirib qarayshaqman hozir. Bir shaurmaga jeterga tegish. Kamaytmishi bayram bilan. Jaraning qarov content. Bular ishlarmi? Ishlaymilar endi sizda yo'q. Ishlaymilar. Belki bütün yaktandırılarını. Yok işli. Buldu cemaat. Kutuldık. Bayıdık cemaat. 190 lira. Hazır. İkinci problemi şaurma tavırga. Men hatırlayım koyadırmında meşit tartında, Fatih meşit tartında boğay. Bir degen Şepski temli şaurma var eki bir hatırlayım. Anda bir iki şakırım arasıdır indi muayyin. Bilasizmi jamoat, bu buruşchatkaning problemasi narsa. U shuva. Qo'shaqdagi sulroq o'rinda turib kelasizmi, toyibda yig'ilirga mumkinsan. Bilaman mening oyoq kiyimigina shunday ekan. Lekin men bunda ko'shga yerim. Pingvin kabi vaq-vaq odamlar bilangina. Biz jamoat 14.65 ga oldik aymi? Hamda 14.05. Mana ayirmasini ko'ringdi. Bularning orasi bir 500 metr chamasi. Bo'ldi bu jamoat. Isen qolamiz 100%. Tek salat bu tovuq bilan bag'ay ham pulov dugi yo'qmi kishaytsang benim kapnida kebek to'g'rimi bu kishini tinchlantirdik Allohga shukr. Tak jamoat Askar tramvayga Eyüp degan qabrlikda eshikda anlarsın To'qayimizni ko'rib ketarmiz. Jamoat men bunda 2,5 lira shunday sag'at oldim, men aytayim. Bir tami yo'q. Birinchidan, ikkinchidan shunday qoti, rezina kabi shaynarlik tugul. Hatto olg'i tishlaring bilan mana shu tishlab o'za olmaysan. Bitasini kauchuk. Turklar. Tramvay ushlay, kirib sesha bildirib bo'lsa, bo'lmay. Kishigina mo'yindan shunisi nachar.
Шығып толғаннар мен сен айтам, ғұмыр болмағанда, яңғырда, шындай сыры күнне, адым атларлық түгіл. Бітірелер. Бұшылай болса, баш біттәйінді кішілер жиыла. Юшленме. Жамағат, ана тігіндегі кафеға мінешек біз. Ләкин бүгін түгіл. Мында шықсан кішілер, мыннан барсан кішілер үстеуіне машина. 1000 орын жоқ, сыйып болмай дүнияға. Мында проблема түріклерді ғана түгіл екен. Мында проблема менен тезеруімде екен, ақырысы. Чүнки мен бүтін кішіні қоп тұтам. 99% кішіні мен қоп тұтам жамағат. Мені ұзушылар олмағайын, үші кетушілер ғана әдір енді. Мында тротуары жоқ, мына бұл енді Истанбул проблемасы. Ауызы қайны ұзабыз. Мұны айтам бет. Мұна тағам бір әу. Bayramları birlikte yaşayabilmek dileğiyle Ramazan bayramımız mübarek olsun. Так, жамағат, қартығындағы телеферикқа отырабыз, көклерге шейләбіз. Қолан шындай. Бекшідан болсаң мұнамыннан да тәпи-тәпиген әдәмінерге бола. Әне тігінде еңізге. Ләкен мен алайтып тұрмайым. Мен шыдам түгіл. Бақасташмеймді. Аңлауымша, бұлар бүтінісі де шыл телеферикқа шират енді. Бір менген ақылы түгіл жамағат. Некен. Нешік шылайсың ол? Нешік дүния толы ақылы кішісің ол? Мен аңлай алмайым. Нешік шылай болала ол? Нәнесі шарға қар. Ширатқа басып 1 саат күтергәме? Әлі кілтір жеу менергәме? Әлі енді бітірлей мінмәскәме бүтін жерде шейшергәме? Міне сұрау нәрседе. Бұйт или не бұйттан да ұррақ сұрау жамағат. Білдім. Қазір Ширатның не қатлы тез барғанын қарайбыз. Бек әкірім бара екен, кетебіз. Тез бара екен, отырабыз. Бұлай бірде барғанға ақшамаған әрі бұл. Мен мұнда әрсізлер кіруі таптым етәрі. Көресің бі? Мұнамда түп Ширатқа аласың да кіріп қысылып кетесің. Керек болса шулай да ішлерге бола. Ләкин мен алай ішлеп тұрмайым. Біз бүгін тәтейлер айткенімше. Юбқа мініп тұрмайбыз жамағат, телеферикқа кіріп тұрмайбыз. Қазір екінші мақсат. Қазір шей табарға керек. Һәм Ғабдулла Тукай хайкеліне барабыз. Әке башта Ғабдулла Тукай хайкеліне барабаны түшірәбіз, көрәбіз. Һәм аннан соң рахатланып отырып шей ішәбіз, тынычлап. Екеуләшіп кеттілер қарап. Бір артлы. Атсып тыртауы. Тукай абый белән бір селфи. Қаламы кекірейген. Турайтырға керек. Құш. Пәлтәсі мында, янәшәдәгіне. Дәфтәрләре қол астында. Ей ана дилем, ей güzel дил. Анамын, бабамын тилі, дилі. Түркләр үзләренчә язган булганнар инде мында. Тырыша. Менә моны укый башласаң, минем тілім сынашак. Үшкә бүкләнеп, дүр җиреннән шатмаячак. Түркләрнең мин кабул итә алмаган әйберем, улыңны авазы юк җәмәгать. Жиінде сізден ңы авазы yok. Нигердегі ғариб кішілер кебек ңы білән сөйләшәләр. Мен аша уйлый башласам, минем бір турым қыза жамады, һәм мен туктай алмыйм нәрсә. Бөек татар шагыйре Ғабдулла Тукай 1886-1913. Бу аңлавымча Истанбулда бердән-бер Тукай һәйкәлеме? Бүтәннәр юк. Шул бердән-бер шунда гына ансы да әле кайдар шиттә, кеше күз алдыннан еракта. Кызыклы ясалган, алды туры, арты ярмай кебек. Менә бу нинди турба җәмәгать? Әйтегез сез миңа. Нәрсә бу? Нәрсә калдыгы бу? Ишенә кирип буламы? Кирип булса кирәбез. Кирип булмаса, я кирип булмый. Куйма белән сырып алганнар, минем ишләрдән саклаганнар инде. Җәмәгать Тукай абзабызның координаталарын шунда оска беркетеп куям яме? Истанбулда булсагыз, килеп карагыз. Хәзергә безнең вазифа бер кайда кафешка табып, шәй шөмереп чыгу. Кайсына кирергә икән? Ана тегендә түбә башында кафешка бар кебек. Минус 100 күзем белән күрмим инде мен анда. Дөресрәге мин минус 100 күзем белән кайда нәрсә телим шуны күрәм. Шундый супер сәләтем бар минем. Шәй эзлибез җәмәгать. Операция шөмер. Истанбулда шәй таба алмый йөр инде. Каран инде хәштер шейләр ясап куйганнар. Фальшивкалар, бутафория. Беразы тагын бер подстава нәрсә. Мин килдем, әнә тегеннән бер 400 метр, анда үтеп булмай. Ягып куйганнар. Бүген минем тегеннән монда йөри торган көнем ахырсы. Тәк өйгә кайтып җитә алмадым, тәк шәй эш алмадым. Ярты көн шәй эзләп йөрим мин. Хәзер акча бар җәмәгать, ашарга әйбер юк.
Ай, білем.